n'umunsi mukuru wacu umwana umunsi mukuru bwoko w'Imars amatwasubira ni wazera nyine ndagusetse uzi ko boss asigaye ankarira nkibaza ko nyumva ubunya cuza gutora uheka umwana yana mubaza ko arinda hariho undi ari nyuma yiwawe reka reka kubyaje ijambo ry'Imana ryarabivuze ku munsi w'imperuka hazoza byinshi abakozi twicare ababosi mwoti byobo ashaka kuno munsi amena gashora aho sheri waje uriganira niko mengura bushashana narayidusha cyane nakoze akazi kenshi cyane sheri oya nta kibazo reka ndagufasha ndagufungire igifungo merci sheri kugira ngo uraruhuka sanzo gutakirikana merci ako nawe mujanduhije nawe uri oya ndamanje umugabo ndiyaraje ndagushuriza urandabira yasa kusinda yibaga no mana narinda uba n'itiro rikiri mu maso niki bikaba uzi ko boss asigaye ankarira nkibaza ko ego reka ngende ku kazi urongeze kuresheri reka ngarukire ngaha ugarukire ngaha kugira ngo ngende ndihuta cyane urumva ko n'amajambo uvuga asobanuye oya reka ntuce sinda guceretse hama twasubira ni wazera nyine ndagusetse bye I love you so much bye ego neza sawa mema yariwe bari hehe emwe uri mu gikoni umusezerere ego Mayari yo ngwino ngaha mu gikoni uriko urakora iki gera hajya uriko urakora iki ndiko ndateka icyayi kugira boss agenda rose boss agenda rose gusa umengo yagiye kuko wamucereje oya sinamucereje ahubwo uyu munsi yagiye mvuga amajambo makeya wo kubera ukomeze umuntu ntitukirwa urakinywa hama bice bigenda wakirondeye yagiye atariye si byiza ngo irenda gutuma ku isoko uriko urabyumva hama ibyo hari usume inshuro zibiri dufise umunsi mukuru dufise iki wenda gutumye ku isoko ntabwo iminsi mikuru ntabyo bashitsi mfise nzoca muri iminsi ibiri ntarinda ubu hari umugambi wo kwagura amabarabara kwagura igisagara kwagura indarimo ku isoko amajambo nonongeneye sana n'ubundi mama kandi turanyuba mwabyibuha buhoro ndakubaha none shaka ndaguhega no haruri imbere yanje ndayabona harura neza afate neza amafaranga uko we muzi yakorera nanga n'ibihumbi 12 n'ivya bitanu bibi rero sawe nanga oneya ntuyabo 12 bitanu bibi nakuga mwiza namushugenda kandi nyaruka n'ibihumbi 20 abo nari 20 ni 10 20 ni 30 ugenda rero ivyo nagutumye wavyumvise ipaki z'amantuze z'amasubageti zibiri umuceri bibiri buri kimwe cyose bibiri na onyoruje na magi uko nyene ye kurya umushusho mwinshi nyaruka kandi rero ugenda gutebanya Jorati akurubera kumenda gutumira ko dufise irayidi muhiri uyu munsi nsumye byishisha uyu munsi urakijojo mama yishe umunsi siguha umucerisha ejo warabito nimba ibi vyobona bimara ryari abantu baraho bararyukame ngo ni ndaya yo kurya bateye sima butantuma gusuma ibintu byinshi nako karanyumvira ninyo yumye no maze ndabishirenga hasi yonde bya sasi tubosa ni mukuza umunyu kumbe haruguruye shiri wanje ko urasanga ni mwiriwe gayemwe nga karibu boss shiri biti ibintu byahindutse kwe mayiri niyo kijyaba mabuja yaberewe nyura none ntabwo mukitwakira rero zana nkakire boss mabuja bari mu musanzu
Shana kare ntiwagomba wibaruke reka nyireke. Nkabuja jewe ntama jewe ngomba ngende urabona ko ndiko ndikora aha jewe sinkora bigenze gute bigenze gute ushaka ukumenya uko byagenze kandi iri ku ruhande rwawe oya ahubwo egera inyuma ushaka umuntu amvangira umuntu w'umuhungu sawa yakwe emve none uri umugore wanje nzi cyangwa n'ikintu batwenye umuntu ahindutse Reka kwawo mugeni wanzobi ugiye nk'abana. reka ntibyoro umviriza umviriza yego wewe oya egeriyo wewe ku bintu wahora ukora uranyumva unya icara iminsi bari atiwe n'abazimu Ndicaye. ibi byombo wewe atiwe n'abadayimu ibi byombo guteka ni igikorwa cy'umuntu bose amufasha umushahara igikorwa cyane bose jewe buryo wanje byose urateka uzotugaburira bikunze uzonakoza n'umwana wewe ndaje umukozi uza kumutora umugore kandi ibyo ufise abadayimoni ugwaye imisiba mu mutwe none uri umugore bwoko niwe narongoye ni wewe nzica oya ngira ni shaka ubinanye rwose gituma uyu ni umunsi mukuru wacu ubu umwana umunsi mukuru bwoko w'Imars icyo gikora Wimyamase. Mubwira ko gahari indaya y'ubunebwe. Mubwira ko gahari indaya y'ubudahuza. Firiza umwana ari mu nzu ugeza naho nyene amajambo umwana ari mu nzu uriko uranyumva ubunya cuza gutora uhe ku mwana yaneye ucugira iki umutawaze injya ngizo hogora shira ibyo hasura yego shira hasura uko isafuriya kwanza iri mu nama jewe nyene cyanda Mama ndakora ko bishoboka abo gukubita ikofi oya jewe nyene oya kuba reka ntibyoroshye bya bintu ijambo ry'Imana reka bivuga ko ari umunsi abafashe ikidoru we baye cyangwa yoze yinde none uragiye nye none uzogaruka mu rugo kwana akaruhiye ngo wanduka iminsi ntatahanga uzogaruka mu rugo wanje janda none mugiye gutema umviriza tega ndakubwire ukorogoshora ibyo bikobekobe by'iwawe nzi gutumva sawa oya niwumva guteka uriko urabyumva ndabyumva gukubura ibyombo ndabisize hajya indya ntizirashe umwana yineye ko ari hajya nguyo ikigomba uramenye ugikura sawa none mubaza ko arinda hariho undi ari inyuma y'iwawe oya yambwiye ukamufasha uhembwa 25 ndoca ndaguheza 1000 wawe sawa bayi ubu rero ngiye muri karantene urugendo rw'izamabucyo ayo mbonye muri urugo ntiyoroshe no munsi ijambo ry'Imana ryarabivuze ku munsi w'imperuka zoza byinshi abakozi twicare ababosi mwoza ibyombo none uno munsi nibyo mwahiseho cyane mugambi mwampanye ivyo ntabyo nzi bize wewe n'umugore wawe usaje ndi muri karantene ninda guhemba jewe umubosi w'ibitabo ubu mu myogesha ibyo kuri umubosi w'ibitabo n'utampeye umugabo wawe azoya ku wabo uri gusizira ayampe oya nginobozi ibijombo yinde ubiza basi iki ntaco ko byase namutavyoza kubera umwana wanje ntiyo kwinjiza ugaje kuva mvuka no kwimana sinigirane no manda kongera umushahara ba ndi wowe so na nyoko na bene wanyu reka kunyegera uri muri karantene ntibamwegera twari se kushoboza ndayijana kwazi usubira mu nzu ryama indya n'amazi urashirira muri dushe rega n'itegeko rya mama rega abagabo twafashwe aho mudafatwa mufashwe mpiri none ibyo byose basi umvirizaho basi ndani amazi jembo na biranacafuye uri ide ivyo vyo muna bimwe n'ifira kandi je no gutabiramo uko bitande nukuri kubera nto uko bitande jewe je no kumomora no kwipima rindire je na guhemba ico ndagufasha ni kimwe ufashe kiga wa muhimbi boss uranizi je ndiko ndagorora ushuzana ibindi bihuzu ukamenamwe naje ico ndagufasha ibitabo rindira uyu ni umukozi ni bosi ni ikintu ibi rero iyo ni sakoshi yawe gituko uvyo ereka ubu ndi muri karantene nankoze kwara ibi rero byose kuva ku cambere gushika ku canyu
kandi wihangane kuko kaje ntikazi rumwe romarise urowi marise yakuzi kandi aho rero ngiye kurya murafi wabanye none ku buryo n'abandi bagabo ibintu byababaye ntiwazanira n'igishifo basi ewe jemade mayeri nasuzanira ishifo basi bakorera kwiroro none bidateka nongere noze ko ese imana y'isi n'icyuru batabimenye nuko aribyo niguri reka ntaco shikana ibintu mu nzu akaje ntikazi rumwe ndazi ko mugaro aramenya hata